Fl-elezzjoni ġenerali tas-Sibt 26 ta' Marzu, il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Roberta Bela kiseb 21,690 vot. Id-differenza fil-voti bejn iż-żewġ mexxejja tal-partiti politiċi ewlenin laħqet is-6,441 vot. Fuq it-tieni distrett elettorali li jikkonsisti mit-tliet ibliet tal-Kottonera, Ħażabbar, il-Kalkara, ix-Xajra u parti mill-Fgura, il-Prim Ministru kiseb 11,690 vot. Il-Prim Ministru mexxej Laburista kkontesta wkoll fuq il-5 distrett elettorali. F'dan id-distrett Dr. Roberta Bela kiseb 9,996 vot. Fuq dan l-istess distrett ikkontesta wkoll il-Kap Nazzjonalista Bernard Grech, dan kiseb 5,799 vot, 4,197 vot anqas mill-Prim Ministru Roberta Bela. Fuq il-5 distrett elettorali minkejja li kien hemm il-kontestazzjoni tal-Kap Nazzjonalista, il-Partit Nazzjonalista ta' Bernard Grech tilef siġġu parlamentari. Bernard Grech ikkontesta wkoll fuq il-11 distrett fejn jgħix.